uyu mukobwa mwiza cyane witwa Boris umucuranga araririmba ujwe ukajya ngo raturuka mu gahanga yewe yewe narumiwe ese ndavuga Boris kicwe n'uburoro Boris ariko arankunda disi numvise mu banafana ngo yaka niwe wa mbere ijwe avugira mu gahanga aravuga hiritira abanyamakuru nabejo bundi baranyinga watobani yanga watobani nimbabarira ikimwirarizwa niki ukazaza kwitangaza amakuru ndavuga nzaza ngaho muceceke kandi ubwo nabanyabwenge buriye shaho turatangiye photo call tangira n'umugabo yari hano ubwongo nibwo bukigaruka sinzi byararimo asa n'uwarotaga filime turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko bampaye amafaranga yasikagariwe akiri imifuka yanyu barimo arakora umurimo wa yanga ntaretse ariko nkababwira ko ntunzwe n'umunwa katawutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje ko numvishe simbizi mugaba kiri hano kumbe kurota kwe hari umugabo wari urimo kumurasa imbunda ye hariho silence kitwa n'uburoro abantu bamatimba babaye bati barakwereka umugabo dutangiye arimo kwirukanka ibyumweru bitatu mbere yuko yirukanka 3 weeks area ibyumweru bitatu mbere turebe niba nibeshye ntabwo nyashaka kubeshya mvuga ibiriyo nasobanura ibibaho narangiza ngatebya mugaseka mwamaye gusurira gusa wabibonye ibyumweru bitatu mbere ubuze gusoma nasome 3 weeks earlier your life here Mitch nicyakuzanya no Mitch ntangirire asshole thing to ask Ted kucyo maje ikibazo nk'icyo kombe wa mugabo urimo kwiruka nkitwa Mitch ibyumweru bitatu taratangira kwiruka dutangiye bano bicaranye nawe bambaza ngo nicyakuzanya no Mitch Simon settle down bawangu nanjye navuze byangije scenery. My boy Simon here hooked me up. That's right. Simon ari yakunsobanurira Scenery, go get us a couple more drinks, huh? Waje hari ukatuzanira icyo kunywa. You should go and get us some cup of more drinks. Je ntuzanira utundi two kunywa. Go get us a cup of more drinks. Okay, sawa ntacyo. Je kubazanira kandi ko kunywa. Bari mu kibara. Ty, for God's sake, you look like an idiot. Is this a funeral? Wewe ngo muswaje nguri ku kiriyo. Twaje kwishima baje kunywa inzoga. Bantu bakuru cyake bari cyano haruguru bakita kwande hari hahandi. Cyake bari bajyagira mwekondera. Top of the pasty white guy in the blue shirt. Bari abantu bambaye ishati y'ubururu ngo bongera icyo kunywa. Nothing in this world is harder than speaking the truth. Ibyo vuga ntabwo Flattery. bisa n'abataru. Tioski fan. Wow. Bita yasanze umukobwa kuri county ko arimo gusaba icyo kunywa umukobwa mwiza bakobwa mwige gusoka. I am impressed. I'm really impressed. It's my favorite book. I love Natunguwe kubona umukobwa atangira kunshotura tazira nyuratangaje. Umukobwa ati nanjye urantangaje uraganira neza. Umukobwa araseka neza. Hani ibikobwa by'iwacu kigira shinyitse ngo ubone na muzitsi. Ubonye ntabwo abakwishimiye yewe. things in particular. Yes, you gotta love those tragic endings. Yes. Birashoboka ariko dushobora kugera dukomeje kumira gutya duhuje byinshi ahazaza hacu hashobora kuba habi. Kind, aren't they? Tragic ending. Mitch, how you doing on those beers, huh? Mitch uratuzanira icyo kunywa cyangwa umva bagenzi be hakurya kumba hari umukobwa urimo kumushotora kuri comptoir nawe ni barimo kunywera. Man. That guy hit on me last week. Uriya mugabo yaranteretse cyumweru gishize. That guy dated me last week. Cyumweru gishize uriya mugabo yaranteretse. How'd he do? Well, I'm here and he's there, so. Ndi hano ari hariya none se ubwo uratekereza iki umuntu waguteretse cyumweru gishize ukaba uri hano ari hariya yanambonye. You figure it out. You figure it out ubitekerezeho. Figure it out. Yeah. Are they friends of yours? Co-workers. One of them's a buddy. Inshuti zawe urimo kugurira byeri undi ati the co-workers. Co-workers ni abantu bakorana. Turakorana. The smart one? Yeah. Arongera bareba dama ari hano. Ntabwo bafite. He's afraid of women. Uriya mugabo atinya abagore. Oh, he's afraid of women. Yes, you. Cyane niko bimeze. Yes. Yego. Buga nazo umukobwa nazo umugabo ariko umukobwa shoto uyu mugabo. Sasa uyu mugabo urimo kuvuga hano arimo arirukanka mwibuke ibintu byamubayeho auko arimo kwiruka arimo arabyibuka. So should I take my beers and No. We're talking, aren't we? Reka njyana amabyeri hanyuma. Oya ariko turimo turavugana. Reka mbe ndetse kujyana byeri. I'm Mitch. Nitwa Mitch. I'm Amy. Nanjye banyita Amy. It's nice to meet you too. Byiza guhura nawe nawe byiza guhura nawe. You've probably heard this one before, but come here often. No. This place was just on my way. Ukunda kuza hano se hano nkunda kwaca ko ari mu nzira yanjye. Going. Niko bimera n'ubu ndagiye. I'm from here, actually. Uyina wowe utuye he? Redmond.
nitwa muri Redmond. Well, you're a long way from home. Ni kure kuva. Long enough. Ni kure cyane, long enough. Just had to go. Ufite kugenda. We can't run from our problems, Mitch. Mitch We have to face them. ntabwo tugomba guhunga ibibazo byacu ahubwo turabikemura. Tolstoy? Ushatse kuvuga iki muko? Kumbe Mitch yabonye umukobwa araroba, umukobwa arabibonye, aramubwiye ngo ugomba gutunganya ibibazo ntugomba kubicika. Mubwira icyo umbwira. Yabonye gitinya kuvuga. Get going. Reka noneho nkore kugenda ko. Ufite akabika aho ngaho. Umukobwa yiyakira akabika hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga. Abantu b'umuco ntabwo bapfa guhubuka kuvuga. Ni nkanje nyiri kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda giyewe. Bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira. Murakitwa n'uburoro. Mujye mumbwira. N'ikindi kije kimeze nk'ingunguru. Abo bare umukobwa rwose ushobora kubona bavuga batarwana ariko. Cyane bodyguard. Zampamagara. Wajya untungwe no gukora cyane gukora se nkawe. Nukora urakora. Urakoze cyane. Ufite ubwenge nuko ari bucyo ufite ubwenge buke. Aho kuyashima uri muri atuka. Well, your crime and punishment. How could I not? Turasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira. Uravuga iki? We'll see. Tuzabona. Call me. Zamamagare, call me. Filime yiswe nde? Fato call. Call me on Tuesday. Uzamamagare kuwa kabiri. Call me on Tuesday. Mukuri maridi. Hariya maridi so wa kabiri ra. Reka mbanze mbivuge mu gifaransa hari ukuntu nyambivuga rendi maridi merikedi. Okay ni kuwa kabiri. Uzamamagare kuri Tuesday. Kuwa kabiri. Kuwa kabiri mugamenye yarazize telefone. Ibi byose arimo arabyibuka buri uko abyibuka akiruka. Hari urimo kumurasa. Niba aterese umugore w'abandi nibyo namenye. Filime yiswe Fato call uguhamagara kubi. Umukobwa duherutse avuga ngo call me on Tuesday. Hayo mara unahamagara ke mara. Hako munahamagara iminsi mukoko. Ibikota byarabikuramo akajugunya. Yababaye do. Imitwe yayihondaguye. Kimodoka kiragaruka. Kirimo kiramuraza kiya kimodoka. Ako mani ibi niki kuko. Telefone arongera adatangira. Kagabo kamaze iminsi kiruka nyire ngahari. Ibyumweru bibiri nibwo kahamagaye mwibuka filime itangira. Batweretse yiruka baravuga ngo ibyumweru bibiri imbere yaho. Umukobwa mutereta akamubwira ngo uzamamagara kuwa kabiri. Hey, hari abakobwa bameze nk'amashitani. Ugasanga umwakura wukukanye yakuze geje bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze. Uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri. Bari umugore wa mbere. Yandi ukikurira umugore ugasanga ni shitani uhamagaye. Imyaka ikakubungamo mpaka Didi ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo. Didi yagenda muri boda. Wanyamagabe ndavuga wanyamagabe. Ndabazi. Ntadi lift namo. Umuntu nuka nkene isekuru mishaje zimwe zifite ubwanwa. Imodoka yawe yanuka nk'isekuru. Mugabo yageze hano saba ko kunywa. You okay, buddy? Umeze neza nshuti. Are you okay, buddy? Tuzi yasabye agiye yihana agonga ikigabo. Hey! Wait! That's right. Keep walking, punk. Ibyo nibyo genda ukomeza ugende wa muswa. Keep walking, punk. N'abantu batagira gahunda muri Amerika punk baragenda bagakuza ibisatsi. N'abazungu bakunda guhangana n'abarasta. Bibisatsi byabo bareka ibintu bimeze nk'ibisunzu bikajya hejuru. Bitwa ba punk. Uwanjye ni wagisirimu bastard. Mufite muri bangaye ko nasokuru wishwe n'ubururu ntawe yagize. Afite sekuru wishwe n'itabi arabaza umusatsi wa yanga. Uko mbaye urabizi wo kapfa. Nutubako wajyaho ni imiteje. Just call her already, will you? Umugabo ko arimo kwirukanga yatangiye kwibuka byinshi. Ba bantu basangiraga inzoga kuri wa munsi umukobwa mubwira ngo call me on Tuesday. Ariko kuri uwo munsi ajya guhamagara kuri iyo telefone yari kumwe n'abagenzi be none basubiye mu kazi. Got 2 tickets for Saturday night's game. Umva mfite amatike abiri yo kujya tujye mu mikino ijoro. She'll go with you, but she probably wouldn't because she's... Niki tugomba kujyana nawe mu rwose mu mikino. Kumba afite mushuti we Simon naka ngaka kameze nk'akajapani. Nundi nyuma ye. What now? A jerk. Like shorty over here, he's just jealous. Umenye neza Michi utaza kumurakarira. Michi afite gahunda ndende. To craft back to you. Akira rata kagatabuze kugasoma. Will Genzo mu gatabo ni inshuti zabyiri gusa yigirira. you just call her already? Huh? The suspense is killing me. Besides, kuva yava ahantu hitwa Redmond niwo mujya turukamo. waiting for a buck. Unda mubwira ko igitamu hari cyiza. Undi nawe yaguze itike bagomba kujya gusohoka. Guys, see you later. All right. Sawa tubonane mu nyuma. Hari kuwa kangahe? No munsi wo gukora iki? Guhamagara. Ariko ibi byose arimo arabyibuka ko yiruka yakwicara akibuka. Telefone yabaye mbiwe.
Hey, let me get that for you, Lily. Reka ngufashe Mitch man. Bakono ari umwe mu bakobwa bakorana nawe umukunda. Mitch ni attorney, ni bavoka babandi baba bashinzwe gukurikirana imanza ariko bikorera ku biti byabo. See, you wouldn't have to do all that heavy lifting if you didn't switch sides of the aisle. Yeah, well, I got tired of defending guilty people for free. Oh, there had to be a few. Mfite ikibazo cy'ibirego ngomeza kujya kuburana rimwe rimwe nkaburana n'abantu ku buntu leta kamwazayishyuza nyuma. Umukobwa kumbi ibirego afite nabyo bipapuro byinshi yari yikoreye mu kagare. DA's office never sleeps. Akorana na Mitch. Thanks. Mora muri office sinjya ndyama. Ever in office I never sleep. Never sleeps. The lady, mukobwa ntajya aryama, she never sleeps. Kiraho. What do you mean? I mean, paralegal work. It's not you. Well, Simon got me the job. I figured it was something to do temporarily until I found something else to do. I kind of like it. Rimwe rimwe tuba dufite ako kazi nk'uko urimo kukanga tukaba tugakora mu gihe dutegereje n'akandi kazi. Ted, I don't know him at all. Yeah, watch out for that guy. I guarantee you he's going to be one of those dirty attorneys. Kiraho ngaho hari bakomans. It's with a warning. Sorry to interrupt. Hi, guys. Mitch, this is Detective Zeiler and Detective Kaduri. Saraza uyu nguyu ni Duri. Good stuff. Detective Duri ni uyu nguyu umeze nk'umuhinde. He's not smoking here. Nako nk'itabi hano. Detective afite inkono y'itabi buri kanya da. Technically, he's right. Ibyo avuga ni ukuri. Twagushaka kugira ibyo tukubasa. Ni kwa kangahe? Telefone arahamagara. Urakoze cyane. Ndagushimye. Uzasaba Imana nuze 20 abalo. Amy. Amy. Hey. Bite. It's Mitch. Ni Mitch. We met the other night at the... Twarahuye cyagiherwe. Ndahaza aho twahuye Mitch. Listen, Numva I was wondering if maybe nibazaga niba you'd like to go out with me sometime. wazasohoka rimwe Maybe grab some dinner or... tugafata ibyo kurya. How about today? Uyu munsi se. Really? Wiki? Yego. Come on, be adventurous. Mbwirira ijoro niba ufite gahunda. Do something this evening. Umurayire uyu mugoroba. I'm sure I could think of something. I'm sure I can think of something. Ndakwizeza ko nabitekerezaho. Hashize ngahe. Mitch yo telefone yahamagaye yo kwa kabiri nayo yibukagaho yari yicaye ko ikigabo yagonze. Niki? What's your problem, man? Ufite ikibazo cy'umwana. What was that? Biriya ni iki kungonga? Panka. Abamututse panka. What you talking about? Ntabwo nzi ibyo uvuga. Doing here, man? You don't look like you belong. Uri ahantu utagomba kuburi. It's a long story. Mwana ni inkuru ndende. It's a long story. Inkuru ndende. Oh, what happened to you? Yakugejeje bite? The old lady beat you up? Umugore wawe yagukubise long story. Ni inkuru ndende. Bimeze gutyo. Whatever. Give me your money. Nta mafaranga yawe. You're robbing me now? Urimo kunyiba n'abaturage ba California. Urumogi ni rwinshi. Mpa amafaranga cyangwa mani twe twakuri gasura niga. Umujyi wa watwakiye mani. Inahatse mani duha amafaranga mani. Sorry about that. I'll get you the money. Here. Sare kandi ko nyafite. I think I'll start with this, too. Naka kantu rakam flash. You can't have that. Ako ntabwo wakajyana. Like hell. Yakajyana. Hey! Akubita ikoboyi. Abandi bakoboyi bavayo. Like hell. Nanu ni mubiki. Kubita bogis. Murunda manuka kumubona. Kibonga mwirukaho. Go! Mwana murundi mumukurikire niga. Murunda ajya imbere. Murundi ni mukaragedare murundi wokatwa. Yavuye mukamenje aje kwinaga gushaka ubuzima. Muniga arimo arabakubita hariya niga. Umujyi wabakiye man. Bamwirukanse umugabo afite umwako. Afite uwirukanga murasa afite n'ibirara kubitanye nabyo. Filimi ra. Yazize telefone yo kwa kangahe? Urakoze cyane. Filime yiswe Photo Call. Guhamagara kutari kuyiza na gato. Niba ari madamu w'abandi. Katurere filime. Yakundega. Photo Call. Ngabo ageze hano arimo guhuga babandi abona. Ikigabo kirimo kumuhiga cyambaye ubugofero n'ibintu by'ibijaka. Kote maremare. Hey! Ntabwo akigabo kibona neza mu isura ntazi ninde urimo kumuhiga. Akira babona n'abandi baturutse inyuma ye. Dore murundi wo kacwa. Barabyimbye hariya urumogi si ikintu. Bakubahi wacu ba polisi urumogi maze yamara kurya urumogi. Kumbe kuri wa kabiri yamaze guhamagara umugabo buruko yicaye akibuka. I don't know. Simbizi uwo mukobwa umunsi barasohokanye mwiza mukobwa mwiza. I haven't yet. Interesting choice for a date. Mwana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana. Mukobwa ni mwiza byo bakuri byandi by'amatimba igikobwa kigushenyekira ukajya muri vampire aho ngaho muhagararanye. Harimo ibirakaye sinzi aho cyagiye.
wowe ukabona afite utubuno tw'insumbane nk'uwo bajyayo ndababara buri uko ngeze hano Matimba ndimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye he ko watunazamo ibivejuru simba tutse mbarasi byubahiro bayaho ni ibikorano bya nyakupfa Jerks that I normally. twabwa cyajya no kuvuga ukumva kirahiritira nka pipe niko uyu munsi urama 500 ugarure desasenkani Keep secrets too. mugabo yarebye umukobwa I aramureba do. mana yanga nanyu ranese One that needs rescuing. hakindi wakwifuza kumbwira mechi umukobwa yitwa Emmy Read people pretty well. uzi gusoma abantu neza cyane It keeps me alive. bituma mbaho it keeps me alive imigongo yarayetamye si urumogi ni ikintu kibi abantu barashize igikobwa umunsi wa date wa mbere umunsi wa mbere wo ku filime yiswe nde Fato Chase uguhamagara kuri telefoni kubi ako man uwo munsi wa mbere umwako mugabo uko yicaye akabyibuka hano batangiye kumushaka abana azize wa munsi yirukangagara bagonga baramuhora kubagonga ako man ibiniki hakurya nawe harundi urimo kumurasagura dore umurasa atandukanye n'abayagonze yahunga guri yagonga bari aba yagonze baramuhiguriya nawe agahiga mu mujyi yahunze yarimo aragenda n'amaguru akamodoka yahunze imitwe mwavuye ku bagore babandi mwabagabo ko jewe nkusanze naguvana miyo kotsa yongera aratangira ko yakirukanse yarongera asutama handi buri uko asutamye mwibuke neza ari uko byakomeje kugenda hako manu umunsi wa mbere mubura kapfa kumbe iryo joro umukobwa baragize ikigabo noneho cyatangiye no kurara hanze tekereza ko buri umuboss nkange nyiri kubabwira ukumeze nkaba ndi boss ugasanga ikintu umuntu nkaya kuntorya nde nyuma nyirukanka nakoko cyangwa bidi niwe mvuze mugabo akimara kwicara gutya yatangiye kwibuka kumbe kuri uwo munsi wa kabiri ntago byagarukiye kuri telefoni mukanogo hari yaramanutse pfo urumva hano uramuzi urenze petrade reka nemanukire byose ni kimwe nta kuzamuka nta kumanuka kumbe yafasha agapando bambaraga mwihangana hano harimo abantu bafite imitima nk'iyi nkoko mutirukanga n'abana babandi mwicaranye usanga ikigabo kimeze nk'inkoko kirirukanga kitabanje kwinginga ibintu biraho harimo abantu hano mutatuvunira n'intebe biriyongereye hano giye nabibonye hano intebe irimo irakaka inyuma yanjye irimo iraha kandi ubwo abantu uko babyibuha ni ibipande by'umubiri urasanga amavi niyo yabyibushye gusa bambaraga kigabo kirimo uwo munsi wa kabiri urakatsindwa Fato call haiza ndege kuvuga umuntu wa Nyamagabe sankana nyakwitwa n'uburundi wujye ubyibuha ngavuga gikanukira byibuhe kikabyibuha impande zose wo kapfa kajya unibika no gusa namaze nkuyeho What? What are we? bararebanye buri maso kunda areba neza What are we? You mean like man we in a relationship? use tuvuge ko turi muri relationship no gukundana abantu batangiye gusa naho bagira ni sano relationship ni sano kwanza ibyo ntago mwari mubizi mujye muzano mwishyura ya filime mwige n'icyongereza mwokapfa reka ndabigisha abantu bakuru What do you mean? What are we? What do you mean what are we? Uyu mugabo yarabaje what are we? Turi iki? Mwumve? Magambo aryoshye. Mwige gukunda. Mwige no kuvuga What are we? what are we? Turi iki? Turi iki gende iki kuri uri iki kuri je? Kobwa na warareba bakobwa ba Matimba mwoka pamwe mwakwize kujya gushyira indimu mu maso kugira ngo tukuratye. Indimu vanga n'urusendo ugakamurira mu mwoka pamwe. Heko bwano cyerenge na uri umukara hari nsa neza uva amagambo naji burayi pipa kishima ngo yangaragiye mbaye kinju baye kinju tese impyisi girota ngo intare yataye amenyo buri munsi bipyisi bihora inyuma y'intare bibyirukaho nayo kihora inyuma yaje waje What are we? turi iki
Kobwa ari hano arareba. What? Iki no kubaza kwa rabaza tuje. Ariko se uravuga iki ngo turi iki? Umukobwa ashobora no kuguhabura hano ukiruka. Kamusiga mu gitanda ukagenda wambaye kariso. What are we? Turi hehe turi What do you mean, what are we? uravuga iki ngo turi iki? What do you mean what are we? What are we? You mean What? like, Abisubiramo. Uravuga are ngo we in a relationship? uravuga ngo dufitanye twatangiye gukorana isano. Do you mean like we are in a relationship? Relationship. Yeah, Yego. something like that. Man, wambwiye kuwa kabiri namagaye kuwa kabiri. Kuwa kabiri bivuye mu wa gatatu uyu munsi zikuri kuwa gatatu busubuye. Busubuye ni mu gitondo igishaje giswahili cy'inyamirambo niko bavuga. Asubuye ngo busubuye. Narumiwe. Niba ari urumogi rwinshi ariko ni hari ya California bisanga. You want to be in a Umwana tubone ni busubuye umani. relationship with me? Busubuye nyene narumiye igiswahili kiranyica gusa cyahari. What are we? Mihangane. What do you mean, what are we? Wiki ngo turi biki? Turi bande? What are we? You mean Turi iki? like, Uravuga are we in a relationship? umukobwa aravuga ari ukuntu umukobwa navuga ukumva na televiziyo wareba ko harimo Something like that, I ibintu guess. nk'ibyo something like that. Umukobwa arareba You want to be in a relationship with me? uravuga ko watangiye Based isano on that nawe. incredible conversation that we just Ikiganiro had. uburyo turimo kugikora umugabo nawe akavuga yitonze. Hari ikintu cy'ikigabo n'ibigabo bya California birakapfa gusa. Ngo mani niga je najyaje mujye uri murashya. Ejo mbwira ku cyumweru nzagusange matimba ari atumanuke. Mumanuka mujya hese mwo kapfamo. Years ago. Kabari hano. What happened? Byagenze bite? Yes. What do you want to know? What happened? Byagenze bite? Things? Ni Love byinshi. triangle sort of things. Ni byinshi tumvikanyeho. Rambaza uwa mbere we. Kubwa araseka. Buhoro Tell me about it. Mbwira ibyerekeranye n'ibyo nuko byagenze. Tell It me about doesn't it. matter. It was a long time ago. I want to know your secrets. Byabaye kera hahise. I wanna know your secrets. Nshaka kumenya amabanga yawe. Umukobwa ari hano. Uvuga yitonze. Telefone yari yo kuwa kabiri. All right. Sawa ndakubwira bigeze kuwa gatatu busubuye. But you gotta tell me all your secrets, too. Nangira banza umbwira amabanga yawe nawe. You gonna tell me your secrets too. Chan. Kobwa arareba. Kobwa arareba. Matama araresha. Hano kubita n'igikobwa gifite ijigo rimwe risumba irindi. Narumiwe. Abanyarwanda kazi bagiye he ko dusigaranye bivejuru vampire gusa. Fair enough. Icyo nabonye cyari girima ngo wajya ni ingunguru. Hey! Nami! Hey! Nami! Ibi ni ikiboka twa. Ibi ni iki? Telefoni niyo kwa kangahe? How does he know your name? Get your ass home! Now! He's not here for you. Who is it? Ninde? Who is he? Ninde? Nami! Arana Moses. He's gone. Aragiye, sibyo? It's nobody. Who is it? Ninde? Who is it? It's my husband. Ni umugabo wanjye. Oh! You what? Yarebye nk'agaturumye ngo iki? We're separate. Twaratandukanye, we separated. Twaratandukanye. Kaza gukomanga atyo mwaratandukanye. I wanted to tell you. Nendaga kubikubwira. I was going to tell you. Who is he? Ninde? Nobody. He's a used car salesman. Owns a used car dealership. Okay, he's Nawe twarabanaga kera yari umugabo wanjye ariko twaratandukanye. that about sums it up. Nta kindi You should have told me. wari kumbwira. Should have told me. Ngabo yarebye nk'agaturumye buriya udutsimba turya inkoko iyo karakaye ubona agasura kagukanga kumbe burya imishwi gusa. Ni inkoko nkuru ntibuyishobora. Uyu nawe ni uko nguko agasura yaragakoze afite n'ubwoba. Sura ubukora iki? Bajyaho nimba uyitwite niba ufite agatwe wajyaho nakisiha. Uwanyamagabe ndavuga uwanyamagabe. Just told you what happened. Sorry, please. Papa rica. I was going to tell you. Ngiye kubikubwira. I was about to tell you. Ngiye kukubwira ikigabo. I'm sorry. Babarira. Ubwo bazi no gusaba imbabazi I'm sorry. Inshuro igihumbi. Kandi ibikobwa namaze basi genda. Paul ntiyaduhaye uburinganire. Ndavuga Paul wahari mu gasyata. Mu gasyata. Mu gasyata. Hey, umukobwa hano mujya mu gipfunsi umugore wawe mwashakanye nimba buraye gukubita. Barangiza wajya kuvuga umugore yankubise bakakushyiramo ngo ubwo wamuhohoteye. Twarababaye abaga muri iyi minsi mwe kumwaretse tukazigaragambye kubera kababara. Abagore ko baduhohotera muri iyi minsi.
umugabo yarongera atangira azize iki telefone yo kwaka Excuse me. uko arimo kwiruka kumbaho cyari kiri cyabirote we Listen, I need to get inside. murongo Get to the inner line before I die. jamu murongo nk'abandi Okay, you really want to do this? urezera ko binabi Fine. This is official DEA business. I need to see your boss. mfite business irimo kungeza. I need to see your boss. I have got some business. I need to see your boss. Nyeneye kubona boss wawe nta wundi muntu kandi wese. Niba utambeshe injira. Yinjira kubona boss kumva arimo arihisha ya modoka iracyamukurikiye. Buri uko aryamye akibuka wa munsi wa kabiri. Uwo munsi wa kabiri nibwo umudamu umugabo yaje arakomanga. Niba ari umukurikiye, niba yarundi nibyo ntazi. Gusa kuri uwo munsi nibwo yamenye ko umudamu afite umugabo. Ngo ariko batandukanye. Yinjiye muri bwate club. Akinjira muri club nanone agezemo indani. Buri uko kiruhutse kikabitekereza umunsi wakurikiye. Good day, sir. Hi. Look, if you want to park your car here, we're probably going to have to sell it. Maybe we can work out a trade-in or something. I'm sure we have something you'll like. Mitch. Rick. Nitwa Mitch ndati nitwa Rick. All right. Ngwino tukwereka ibyo dufite hano. Yaraje araparika aceka ubaceka kwaje kugura imodoka kumbe hano zose ziragurishwa. Hey, you looking for the owner? Bite. No, not in particular. I thought maybe he was. Sure are beautiful, aren't they? Ngwino tukwereka nziza hano. Great ride, too. Dufite limoni zirukanka neza. Great rides too. Ride ni ugutwara izigenda neza. Fortunately, it's not for sale. Iri yubona hariya ntabwo ari yo kugurishwa. I wouldn't be caught dead in anything else. So what are you in the market for? I've been looking for a while. Wari mu isoko mu bikezo ndati nakindaga nirebera. Thanks. Yes. But I think we can find something that you want. Dushobora kuzakubonera rimwe icyo ushaka ntiwamenya. Afford it, right? Nta kibazo rwose no kumenya n'abantu si bibi. Listen, Umva. take as much time as you need in my lot. If there's anything you want, Ufite icyo ushaka icyo ari cyo cyose uzahamagare kuri ako kanimero. All right. Yarebanye n'umugabo ku gasura. Asaba byiza cyane. Okay, ni byiza. Arangije atandukana n'abagabo babiri. Umwe amuhaye agakarita ngo umunsi ashobora kuzakenera icyo bifuza. Uyu yitambukiraga bambaza niba aje kugura imodoka yibajije abantu bamuzi. Birabayobera. Mitch, what? Hey, Mitch, what if he found out about us? Just leave him. ntabwo yigeze atubona musige rero. It's not that easy. Ntabwo All the byoroshye. time. You know what? Ntagihe. You don't understand. Hari ibyo utumva. Mitch arimo aribuka. Kuva wa mugabo yaje akabakomangira arimo arabwira umukobwa ngo Person for you, numva nashaka ubufasha bwawe. but it would be simpler if Gusa bishobora kutakorohera kujya uriya mugabo ucika. Muri iki sinabikora. Umukobwa ngo itabi. Shaka ubufasha. Bamufasha ku mugabo we. Can we get away with it? Urashaka ko tumurangiza? he's got a lot of enemies. Afite abanzi benshi ntawe azamenya ko ari wowe wamuhitanye. Nuba haruhukiye muri club mwibuka yagiyemo nijoro ibi nibyo yishe. Serve him the papers. And then leave him. Usige. Okay. Sawa. Does he suspect anything? No, Hari icyo wikeka? Oya. too self-absorbed. Nta na kimwe nikeka. Mama Shenge aracyari muri ravu. Kumva uko bahoberana. Hari uwabariye amapica shabu ashoboka. Ipica sinzi iryo jambo niba ari igifaransa ariko mu cyongereza nyenzi picture. Picture ni ifoto. Nako ni ishusho. Foto ni ifoto. Picture ni ishusho. Babariye amapica. Amapicture. Kumbe ibyo byose nanone kirimo kirabyibuka uko ibintu byagiye bikurikirana bavuye ku kiri muri club na kabyiniro. Araka kabyiniro bimeze nabi ibintu zakomeye hano. Ni muri club. Umugabo ko barimo gutambuka muri club, iyi club imwe yajemo. Katurori. Baba barimo guhita hakurya. Kumbe dore bya bigabo yagonze kuri wa munsi nabyo biraza bikarira ubuzima hano byaje kurya life. Umuziki umeze nabi. Umuziki urakubituka wumva.
abaniga basatse hano na Murundi ari modere nguriya asa naga So hot. muziki umeze nabi ndakubwiye hano kumbe ko muziki umeze nabi muri club wa musore nawe yaraje yicara n'abagabo arabegera ari kumwe n'abandi bagabo She will destroy your entire life. hano harabaganira bari seriye ku barimo baravuga ku bagore we yaje kwihisha nyibuke neza yabonye hari cya kigabo cyamukurikiranaga hanze arongera aribuka uwo munsi umwe maze kubwira umukobwa wawe natandukana n'umugabo burundu amucike Now that I know your secret, ubyibuze nzi amabanga yawe ako make I should probably tell you mine. nanjye ngomba kubwira yanjye I killed someone. nigeze nica umuntu I killed someone wiki I shot him. naramurashe I shot him An accident. yari accident ariko it was an accident It was a small town. kari akagi gato You know how that can be. I had to get out of there. nagomba kuvayo I had to get out of there Sorry. n'ibyago sorry ntaho batazivuga I'm sorry nyihanganira sorry ihangane sorry ni bazivuga henshi man I don't know. ntabwo mbizi njye n'ubwa mbere menye ko ndyamanye n'umwicanyi Made some bad. rimwe na rimwe ubuzima hari igihe bigenda neza ubundi bikagenda nabi umukobwa urakomeza no kuvuga yitonze Runs in the family. biba byoroshye kugira umuryango papa uramugira oya I didn't know my dad. I didn't know my dad sinigeze menya data nari mfite step dad He was a drunk and he used to beat my mom. he was drunk and he used to beat my mom yakundaga gusinda agakubita Under mama the favor of dropping dead. mama ntabwo yakoze amakosa yo gusiga data It meant the rest of her life. nuko bigenda yaramusize kandi amusiga burundu nanjye sinigeze mumenya ubu aho ngaho uri babana batazi base mu kinyarwanda biti ntuza ngo cyane bakunda no kunyita intuza Tried marrying up. In some ways I did. In most ways I didn't. rimwe rimwe njya mbyibazeho ubundi simbyibazeho bya data ko bwaraganira Do you think any less of me? hari ikintu ntekerezaho Of course not. kitari cyiza undi ati ntacyo of course not We do what we can to survive, right? dukora ibyo dushoboye kugira ngo tubere ko twabaho we do what we can to survive nta mpamvu yo gutekerezaho nabi byiza reba umukobwa nibwo agikanguka ni mu gitondo arasa neza bakobwa ba matimba bakobwa b'igahanga na nyakariro ntakwiza kujya muryama uboroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo utabyuka ufite ifemba ingonera zakurenze mwuka apfamo kobwa matimba urabyuka ukajya ngo akavampaya mwegeranye bita sheri afite ikintu cy'igituna wajya ubona ni ikibyimba kiri mu jisho mwirira bibaho kobwa nguyu I don't want to raise any suspicions, so maybe we shouldn't talk before then. ntabwo nshaka kujya nguza kunshidikanya ikintu icyo ari cyo cyose niyo mpamvu nshaka kujya tuganira ibintu byose imbere Sure. Don't worry if you see his car there. He always takes a cab to the airport when he travels. ngomba gufata imodoka nkajya ku kibuga Back. hari ibyo ngiye gukorayo I'll be waiting for you. ndaza kugutegereza hanyuma ningera ku kibuga ngarutse ndaza kukubwira bone imfunguzo kumbe harimo igifunguzo cy'ubururu yarakibonye imfunguzo rw'ubururu umukobwa ntajya arusubiza mu gakapu n'imodoka ibindi arabisiga yeah. I love you. Ndagukunda kobwa dore nguwo hano umukobwa atabyimbye ngo amere nka gikeri nyamabondo ngo ntabwo afite tayi nziza I love you. nanjye ndagukunda umwe ari umundi ibyo ni ibigeso bibi mutazabikora umuntu ashobora kuba hano iwacu abantu baba barwaye n'ifumbi ashobora kwanduza arongera
ibi ni iby'abantu rwose b'abazungu bameze nk'aje b'abasirimu mbwira ukuntu yakuzana ririya vumbi no mu kanwa riba ririmo akagukunda akagusiga ibivu ibintu by'ibitazi imodoka muziveho izi nazitwaye kera ndajugunya yagareba iyo imodoka ikisi ubu bwa Porsche ubu ngubu mwe mujye mureba niyo mparika yonyine fitwe n'abastari bangaye ko nageze kuri Baba Boys ni ibiki bavuze induru ngo mwana turenze umane tuzakuririmba nimuzibeshye nzabasobanure mwuko afamwe ndavuga abanyamagabe kumbe hakuno harundi uzanye Jaguar iyo modoka yitwa Jaguar ntago mbabeshye je ntago ari ukwiyemera ufite akantu uzi ko amafaranga ndya hari abantu bajyabona ngo yanga filime ziragukijije ntago ari umunyakura gusa nawe usibye ko wari nakamura ari mu mpamwebwe muza nafatika se mwakwibaze mukaye abantu 15 gusa ntacyo mwazanye we ugiye wa mugabo urimo guhiga kandi kumbe ije muri club umugabo uhiga Mitch yibuke ngo yitwa Rick uwo duheruka tubwira bagurisha imodoka asa naho ari uyu kuko bambaye ibikote bimeze kimwe usingi ikigofero nicyo tutazi cyaje nta kigofero Rick yari yambaye ariko urebye urusura hakurya sinzi katurore kumbe Mitch rebye neza hakunabona barara bamwe yagonze wa munsi hari wamugonze washaka mbona biki I own this place. ninjye nyira My doorman, you wanted to see me. wabwiye umuntu wanjye ko murya gushaka kumbona abo n'umuhiga hakurya uri yaramurasa abandi barimo kumuhiga kumutera amangumi nabo bari hariye bose bari muri club imwe Yeah, I did. Wait a minute. uretse umunota With the DEA? uri kumwe na DEA nabashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Amerika ikipe ya polisi waje kutuneka DEA Drugs Enforcement Agency magambo arambuye niko yitwa natireka da kumba hari muri club ko bambazaga ibyo ari maribuka munsi batangira kumuhiga iyo Jaguar yaraje raparika Jaguar polisi ubone ibyandiko hanze yari mu rugo rwa wa mudamu Bogis Muntu yaraje amutera ibipfunsi bamwamugurishaga imodoka urareba umugore wanjye Stay away from her or I'll kill you. You stay away from her or I kill you. Guma kure y'umugore wanjye cyangwa nzakwica. Uranyumva? Uwo mugabo yarabimubwiye umunsi umwe yarabimubwiye umusore mwibuka ari muri club arimo arabyibuka ari muri bwate aho babyinira. Abona ikigabo kigenda. Icyo kigabo yongeye kukibuka umunsi yagiye guparika imodoka nicyo cyaje kimuhaga karite. Ko gishobora kuzambona ibyo ashaka. Cyatangiye Jaguar yacyo. Jaguar imwe ni nayo irimo kumuhiga. Katruri. Hi, this is Amy. Sorry, I can't take your call right When Amy ntabwo nakwita basiga ubutumwa. as possible. Have a great Voicemail niyo agomba gusiga. It's Mitch. Amy ni He knows Mitch. about us. Call me. Mamagara ukibona iyi message. Bamusigiye ibipfunsi. Arimo aribuka mwibuka hari ni muri bwate. Buri uko atuje aribuka uko byamugendekeye. Yazize telefone guhamagara umunsi umwe gusa. Kiraho. Would you please stop that? Wahagarika ibyo? You out of your mind? She said he would kill her. That's just bitch talk. All it's gonna do is screw her brains out. You, he'll kill. Wari wish. Don't say anything to Ted. I'll never hear the end of it. Forget about Ted. He's not even around. He's on vacation for like 10 days. Fata karuko fata nk'iminsi 10 bibintu wayishizemo n'ibyago. Uzi umugabo n'umugore we. Where? Some country guy that Ted likes. Yes, ujye hakurya y'igihugu ahantu ari hose. Hanging out by themselves. They looked fine. Are you sure it was them? Yes. In fact, the husband went for another drink, and then Ted went over and talked to her. Uriya mukobwa ntabwo ari we gusa hari ahantu twanywereye kuri uwo munsi hari n'abandi bahageze maze basangira nawe inzoga. Or she shut him down? Kanagatangaza. What happened when they talked? Byagenze bite? It's too far away to hear. Kumba afite mugenzi we wa wundi babana wa gatatu nawe yigeze avugana n'umukobwa byagenze biteze baravuganye arangije aramureka. Wamenye uriya mukobwa ari mu biki? Batangira kwibaza byinshi ku mukobwa. Umukobwa se niwe mugambanyi cyangwa n'umugabo urimo guhiga. Katurori.
ko umusore aho ari muri club arimo arareba hakurya byose arabyibuka. No, I'm not DA. You know who sent me. Uzi umuntu mukorana cyane niwe narinje kubwiraho ko mudamu nta n'umuntu ikina n'uwo cyese kirabe. Nguki? Yeah, Steve. Steven niwe uvuga ndati cyane. Steven. Actually, Steve told me to tell you that you don't owe him anything. Yamwe ngoze ngubwire ngo ntabwo uzi byinshi nushaka witonde. Yeah. Nguki? Yeah, it's Yabimbwiye kumbe kirimo kirabeshya umudamu. Kibonye bagihiga umudamu avuze Steven kitini Steven wantumye. And yeah, for this. Pete kugenda ntabwo nshaka ko dusangira. Ngwe nadusangira icyo kunywa. Let's have a drink. Gicaho kumbe cyatekerezaga byinshi. Gishaka kwicikira. Kirimo kugenda kumbe babakoboye cyagonze kuri wa munsi. I gotta get out of here. Come on, we'll go to the VIP. No. Tuvano tugende guki. Mugenzi we nawe bakubitanye muri bwate. Reba uri yarampiga. Nabariya barampiga. Impande zose zirampiga. Abakoboye bamwirutseho ejo yarabagonze arangije kubita ikingiki ngumi. Hari n'uw'ingofero umuhiga kubera umugore we. Yatangiranye na rwamushutirwe. Where you going, Pop? Where you going? Where you going? Huh? Get the other guy. Get the other one. Go. Wait. All right. Hey. Whoa. Who's the guy now, huh? Who's the tough guy? Ubuninde mwataye. What happened, man? Yamufatiye imbunda. About you and your little boyfriend over there? Singwita n'urushiti rwawe. Yakuba. Uko kibabwira kuba barareba hakurya kumbe wa wundi hora muhiga buri munsi. Urareba iki? Raka. Nyiri umugore. Along, pal. This ain't none of your business. Vanu gene ntago bikureba ni business zawe zingisi. Uyu baramurekura. I said move along. Ndavuze genda. Shegera. Ngwimbunda. Chobara umugabo afite umuriro wa silence. Murundi ni wabanje kugenda. Murundi ni wabanje gutangira abandi zirakurikira. Going on, Mitch? Who is that guy? Maybe. Mitch uriya muntu ninde? What? What is it? Wait, that's her husband? Ni inkuru ndende. You didn't see the news? Yeme wabikoze ntabwo wigeze ubona amakuru. What's going on? Ikijya mbere. Go. Komeza ugende. Umugabo kumbe yabakurikiye. Uyabwiye mugenzi we byose byatewe na Emmy wa mukobwa. Tangira kumutekereza ibya Emmy uko byagenze. Ko arimo gutekereza mugenzi we nabyo byibitubona. Telefone yabaye kuwa kabiri, telefone yibizanye byose. You okay? Yes. Yes, I'm okay. He just took a cab to the airport. I'm packing. Come to the back of the house. It should be open. If not, there's a key in a pot. Narindi ku kibuga cy'indege ariko gera mu rugo hari inzu irasanga ifunguye. I'm on my way. Hanyuma uraza ku hari ibyuri bisange ku meza umfasha ubinsanire. Gibiki dore umukobwa ko umukobwa afite hari abari barene mu kageto k'uyu nguyu umukobwa afite inyubako dore ngiyo wajyaho ni ibwami. Ibwami. Musuri yaraje mu nyubako y'umukobwa umukobwa namwe barasanga mu rugo adafunze dore inzu. Bafite agafaranga. Ho! Fungura inyubako neza ntabwo ifunze koko. Dore inzu. Va muri bwa bugeto bwanyu muraramo waryama ibirenge bigasohoka hanze mbwa waba nuko ibirenge zigahunahuna zikabirya. Yakuza niho rara. Gabageze mu nyubako asanga mu mupfu. Emmy yatangiye guhamagara wa mukobwa Emmy. Umugabo wapfuye ni wa wundi waje amutera ibipfunsi ngo mvira ku mugore. Ni umupfu mu nyubako. Banza kubitana na ba detective baba police ariko yari arimo guhamagara police. Bakimubwira ngo asige ubutumwa. Feri ya mbere ni kuri station. Harwell. Mr. I'm Detective Zeiler, my partner Detective Kaduri. Nitwa Detective Cyrus ni partner wanje umwunganizi wanje yitwa Detective Kaduri. Kaduri ngoyo hakuno.
We've met. ntabwo byumvishe se. I'm Silas, this is my partner Detective Kaduri. My partner, Detective Kaduri. Wabyumvishe? Undi ni Detective Kaduri. Cyongereza. We've met. Twarahuye ariko. We have met. Right. Cyane. Mwibuke neza hanakorera. Yigeze ahura n'abantu babiri kinywa itabi. So, did you know the deceased, Ken Hannison? Wari ubizi neza ko apfuye afite uburenganzira? Met him? Narahuye nawe. Wouldn't say that I know him. Ntabwo navuga ariko ko muzi. Nahuye nawe rimwe. How'd you get the shiner? Agatangaza. Must have been a hell of a meeting. Mwahuye nabi Terrible kabisa. way to die. By being Stabbed to death. Ni bibi cyane umuntu gupfa undi ati yatewe ibyuma kurinda apfuye. Stabbed to death. Stabbed. So, you were, Wari there to meet his wife? wari uriyo kugira ngo uhure n'umugore tugufata? because you claim Uravuga she ko called you to come over. umugore yaguhamagaye ngo uze kuri iriya nyubako. Tugusangana n'umurambo. Were you having an affair? Mwari musanzwe mufitanye ibyo muhuriyeho. You had an affair. Affair no guhura kw'abantu babiri umugabo n'umugore. Okay, it's not a crime to sleep with another guy's wife. Ntabwo ari icyaha kuryamana n'umugore w'undi muntu ariko So it certainly could lead to one. gusa ariko byadufasha ibingibi kugira tumenye Hughes, are you the good cop or the bad cop? Yeah, we're both bastards. Lucky me. muri abapolisi beza cyangwa abandi batitswe turabaswa ntacyo. Urabishaka iki? So, Tubwire ahubwo ukuri. Were I what? Iki se? Sleeping with the deceased wife. Waryamanaga n'umugore w'umupfu. Sleeping with the deceased wife. Deceased ni wapfuye. my partner actually said sleeping with the deceased wife. Umwunganizi wanjye avuze ko waryamanaga n'umugore w'umupfu sibyo? I have a hell of a time understanding it myself. And Ariko hari ibinkomereye nanjye kuba nasobanukirwa. you shouldn't be smoking in here. Uyu muswa nawe ntabwo yakabaye nywera hano itabi. Ni ukuvuga ndi kumwe n'abanyabyaha babiri. You know my methods. Mwana kunywa itabi se nabyo uranyita Being an umunyabyaha. asshole. Urahuga agatafari. Cyita kimutuka. You are being an asshole. Asshole asi na agatafari. Horo n'umwobo. Yeah, being an asshole. That's you. Urimo ahubwo uraba umwobo w'agatafari. Umwobo ndimo kubyubaha bananga kuvuga nabi ndi umunyarwanda You jewe. need a moment. Mwihangane gato. Yeah, I know her. Mukobwa ndamuzi. She's a friend. Ni inshuti. She's a friend. She called me. Yampamagaye koko. And you went over. Hanyuma ujyayo koko ugezeyo wica umuntu. Guki? But I didn't kill her husband, though. Ntabwo nigeze nica umugabo we. And can somebody explain to me how a police officer shows up before I'm even done with my 911 call? Noneho nanjye munsobanurira impamvu mwahageze narahamagara nimero ya police 911. Explain to me how a police officer shows up before I dial my 911. Ngaza zindi sanduze zo mu Rwanda 122. Aradufite. Iki. Check it out. Turabisuzuma ibyo ngibyo. Avuze ingingo. Check it out. Turabisuzuma. Bahita bafunga ibitabo byabo mwana je sindimo muri iki kipe. Wa mbere acaho. Ahubwo nari wabyumvisha. Just another exciting day at the cop shop. Wa mugabo we ni umunsi wagatangaza wo kugira ngo wo gufatwa. Kumbe kuko yari hamagaye nimero. Bakiraho hari wageze. Wa mukobwa bakorana. Ngwino. Dufite kugenda. Urarengana bagiye gusanga basanga koko nimero ya 911 yararimo kwihamagara. What was Lily doing there? Well, you knew that Amy was married and you didn't say anything to me? Look, I assumed you knew. Right? You're the one banging her. Warubizi ko yashaka afite umugabo ntumbwire. I shouldn't have assumed, I guess. Ntabwo nari mbizi kutabisi. Nanjye ariko yantereseho. Where are we going anyway? Tugiye ubundi. Redmond. Why? Ntabwo mbizi kubera iki? Simbizi. Kumbe wa mukobwa abagabo bose n'uyu nguyu yaramuterese uyu mwibuke neza arimo arabyibuka. Hannison said you two met at a bar and that you've been stalking her ever since. And the number that you claim is hers, it's to a prepaid phone. Am I in some kind of... Ikintu kigutabaye ni nimero wahamagaye ndetse n'umukobwa yari amaze guhamagara ukagera mu rugo asanga umuntu yapfuye ugahita uhamagara polisi ubwo yagusangaga. Yeah, what were the cops doing there, by the way? Abapolisi bo bakoraga iki uwo munsi? Since we're under occasional surveillance. Bari abapolisi bashobora kubwira ko bari muri surveillance bisanzwe. Surveillance ni kwa kundi abapolisi batembera bambaye na gisivile ariko bari mu In the kazi. case with Zyler and Kaduri. Uriya Silas na Kaduri
investigate you now. ni ikirego cyabo kandi wo kuzamura umutwe ngurahangana nabo Cyrus na Kaduri niba abapolisi babiri Fandi Kaduri. Really? You want to tell me about Kevin Burke? Digging into my life now? watangira kumbwira uko byagenze I'm to help you. I can't be surprised. urimo urankurikirana ubuzima bwanjye se umva ndimo ndagufasha uri umuburanyi ariko ntiwakwiburanira A friend you shot and killed 2 years ago while hunting in Redmond. hari undi muntu ushinjwa wishe mu myaka 2 yahise And you don't trust cops, do you? His cop friends made my life miserable. No, I don't. abapolisi ariko barimo barababaza ubuzima bwanjye barimo barambaza ibintu kandi babizi ko nishe umuntu ni gute nabizera I worked on where police planted evidence, so I understand. What are you talking about with the occasional surveillance? ikintu gisabwa ubu ngubu ni ibimenyetso ubonye ibimenyetso mu buryo bwari bwose bushoboka nibi byagufasha And although I'm on the team, they won't tell me who. wibuke neza ko turi inshuti kandi ntabwo ari ibyo gusa ngomba no kuburanira mu gihe uri mu byago niba ari uwakugambaniye niba ari uguhiga nabyo ugomba kubigaragaza hari ibimenyetso simusiga ngo batangiye gutekereza byinshi ziragenda arimo aribuka mwibuka ari kumwe na mugenzi we nijoro baragenda buri uko agenza ahantu arimo aratekereza uko byamugendekeye iminsi uko yagiye yikurikiranye ibyumweru 3 bitari byabaho yagiye mu kirega ategereza ajyamo mwibuka ari kumwe n'agashuti ke Redmond yagiye mu kagigi kiwabo ka Redmond sana wari yerekera ari kumwe na Simon wa wundi umeze mu Japan mushuti we Redmond Bring back some memories? Nimuribuka byinshi hano barahaziranyeho bombi We haven't seen this place in years. hano hantu simayiruka hashize imyaka myinshi haven't seen this place for years ari kumwe na mugenzi we Simon It's completely rusted over this whole thing. kana agatangaza n'icyo ari kubona ikituzanye hano yazanye na mushiti we byose mwibuke neza arimo arabyibuka ni byamubaye ku minsi yagiye yikurikiranye na wa mukobwa ari mu byago But I wouldn't take the bait. So she killed him and framed you? She had somebody else kill him and they framed me. uriya mukobwa ntabwo mwizera ashobora kuba ari wangambaniye agashaka kugira ngo ashyire mu Her byago husband and they were all cozy. Yeah. yambwiye ko afite umugabo washize iminsi Was it him? Where'd you get this? Was it him? No, someone else. The person you saw her with was a real love. ubona umugabo we yatangiye kuvuga ko yigeze ahuraho n'umugabo we ntiyamubwira ko amuteretsera umugore bongeye kubona naje kumutera ibipfunsi uyongera kumubona none yapfuye harimo akagambane Get my hands on him, I can prove she's lying. So tell the police. bisa naho hari ukungambanira kwabaye ubwira polisi Okay, so how did we get him? I'm gonna break into her house and find him. ndaza kumena urugo rw'umukobwa hanyuma ndaza ashaka ibimenyetso Do that, Mitch. kiriya gikobwa kinjira ute mu rugo I know where she hides the key. nzaho umukobwa akunda kubika ibintu bye She lied to you about me and her. yarakubeshya uriya mukobwa ntabwo nigeze menyana nawe What do you mean? uravuga iki She didn't shoot me down that night. She was all over me. yaraje uriya mukobwa kuko arambwira ariko ntabwo ngiye nigeze mwirukanyiraho Start- ariko neza kiriya gikobwa ajya kubona n'uyu cyabaje kumbwira ko uriya ngo yagiteretse icyumweru gishize That's it. uko byagenze We're at a bar. She's drunk. She's bahuriye mu kabari yasinze bragging about how she's gonna leave her husband, right? How she siphoned off like $800,000 from various accounts. yavugaga ko ngo agiye gusiga umugabo we ko yahishe ibihumbi 800 by'amadolari Has it all stashed in some locker somewhere, which she says is completely untraceable. yavuze ko amafaranga yabitse muri loka ngo kandi atari amafaranga wapfa kubona na muntu wari wese wapfa kuyabona it's untraceable yapfunze muri loka She even showed me a key. she even showed me a key yanyeretse n'urufunguzo Blue key? rw'ubururu Yeah. yego
Nate. uraruzi This is true, do you? afite The n'urufunguzo blue key. nararubonye nanjye blue key But don't feel bad, man. It could happen to anybody. It could have happened to me. umva ntabwo ariko ndimo kubabazwa nuko byakubayeho nanjye byambaho ko bimeze hashize ngahe kumbe wa wundi aravuze ngo agomba kumena mu rugo rw'uyu mukobwa akajya gukurikirana ibiriyo raka yazanye na ka Simon kari mu shutike mu rugo rw'umugore dama afite inyubako bakuri b'abadamu biwacu hano ngo cyanjye we nzashaka umugabo nshaka nifitiye inzu hariya kumba ari ikigonyi wajya ngo ndindiramo impimbi zitaza kumwonera imyumbati n'imiririmbo iyo yarubatse bacuze umukobwa agiye afite imodoka hariya posh tangiye muri ka posh ke nta bipangu abantu bafunga banafunga amazu yabo kwiba n'ubutindi bwe bwa hano uzagahangana hehe hariya nta muntu ujya mu nzu ngo ajye ibikise televiziyo nta muntu wikorera ngiyeyo uze kumamagara nagaruka umva ubu koko ugiye kumena inzu y'umuntu karakara wakwe mudamu fata call azize telefone yahamagaye umunsi umwe kuwa kabiri ibi byose arazira kuwa kabiri mu nyubako y'umudamu kumba zinabika agafunguza akabeka mu ndabyo umudamu yagiye Truck just pulled in the driveway. hari umugabo usanye imodoka aho hafi I think he's a groundskeeper or something. ashaka kuba ari utunganya mu gipangu aho ngaho garden keeper ushinzwe gutunganya indabyo z'umudamu kumba agafunguzo yaragafite ushinzwe gutunganya indabyo nawe Suji ya mu rugi rw'igikari nazo urufunguzo rufungura w'indabyo nawe yahagera kumbe ni nawe utunganya ibirahuri yinjiye mu nyubako vuba vuba kigabo kije guhanagura ibirahuri mu nyubako ndani dore inzu hasi wajyaho ni ikirahuri hano umuntu adakubisemo bya bisima byacu bisanzwe wajyaho na mahurunguru yihe n'abantu batobanze kumva ko tubatse dore ibindi ni ibirahuri abantu bagendaho hejuru hasi yireba cyane ngiye wageze sinshobora kuba muzi imeze nk'iyo bateyemo amatotoro hasi Karimbwe mujye mutura muri Karimbwe nayakuza wanyu nawe ubwanuka Karimbwe wiseka birababaje atangira gusaka inyubako y'umukobwa kibe no ko umukobwa yamusangamo poshe umukobwa iragaruka uyu ari mu nyubako Simon ari hanze yambwiye ngo nazi umumamagare umukobwa kumbaraje yasiyera imodoka igiye
Hey. Kiraho. Yarenze mirongeraga galo. Look, this is ridiculous. This is going to take me forever to search this place. Kana gatangaza ibyo nakega sibyo bihari. Ntabwo ariko bimeze. Come on, let's just get out of here. Tuve hano tugende rero. All right. Sawa. Coming out the front. Dash. Kiraho. Ya modoka iragaruka. Uriya nibwo kimukupa. Kabaze bakubitanira ku muryango rero useke. Arongera Simon amagara vuba vuba. Fata telefone wo kapa utarasohoka. Yarimo kugenda abona koga. Ntabwo agarutse wenyine ari kumwe n'umugabo wambaye kwa kundi cya kigabo gihora kimuhiga. Handi wapfiriye muri iyi nzu. Amy just pulled in. Someone's with her. Emma arinjiye kandi azanye n'umugabo noneho karabaye ahubwo mugiye gutarana ibipfunsi urusha urenze ndamavi arajyana umugore. Hari umugabo wapfuye hari n'uyu wari urihiga ariye nawe araje. Urabona abakobwa b'amatimba banyagupfasha. Murakapfa gucanga abagabo sha. Abantu bose bakicundeba. Dore ukuntu yirukanga mu nzu y'abandi. Wajya ngo niye disi. Icyumba kirafunze. N'ibyago karabaye. Arasa nibandi neza nuko amabanda agenda mu mazatara yayo. Barazamuka arihisha. Gira amahirwe yinjira mu kindi cyumba gifunguye. Akigezemo agomba ibintu by'abandi reka bize bimene kurebe. Reba amafoto ye yaraguye hasi abona baraje dapfuye. Munsi y'igitanda Imana ishimwe ni hagari. Oh, Amy. Found these the morning after. He was paranoid, all right. Can't really blame him. Shut up. Funga umunwa. Yumva baravuga ibintu bisa naho ari amabanga. Umukobwa ari serious n'ikigabo kiri serious. Bafata takara hasi. Dore uwo bavugaga. Umbu yasa naho amuzi no amupfu. Tera isunitse umukobwa yitoragura atarebye. Would have been confiscated. Ibintu bisa naho ari amayobera. That's okay. I can do it. Nta kibazo ari kuyavanayo telefone atangira kuri coding ari nako afata amashusho. I need to take this. Ngomba kwitabira telefone. Yafata amashusho n'amajwi. Ibyago byaba nuko nawe bamuhamagara igasona hano kareba. Ukareba gatogo mu cyumba sha meranje bimwe bita bya bindi byahanga duturanye kwa Myasiro dore bano bajya bacuruzi wabo wa Saidi. Ukareba gatogo ngo karivanga hano. Ibintu by'imvanga vange. Chapati n'ibishyimbo bishyushye ukabona n'amandazi yinjiyemo. I can't talk. Ntabwo navuga nona umukobwa kuma afite undi muntu nanone uvuga nkaho ari umugabo ngo ntabwo bavugana nona. Bega umukobwa wukacwa. Just do it tonight. Yangane turaza kuvugana iri joro. Okay. Abaswa bose turabafite iri joro. Munsi y'igitanda. Ikigabo kirongera kirinjira. Do they suspect anything? You worry a lot. Hari icyo yigeze akeka umva ugira ibibazo nawe byinshi. Today? No. Oh yeah. They think Harwell killed Ken. We're in the clear. Nta nunguzi ko twamwishe. Twebwe turatunganya ahubwo bazashinja uriya musuku. Kobwe giye kugendekira mukurura. Kinaga ku gitanda. Uyazi ngo ni umugore we. Abona igitanda gitangiye kwicundeba. Kwicundeba ku gitanda. Baricundeba. Dururi hanze. Urimo indani bari hejuru y'igitanda ari munsi y'igitanda baricundeba. Baricundeba. Yewe data we. Mbega umuntu akunda gukacwa. Baricundeba. Byambaraga bishobora kwirukana televiziyo yanjye nta kintu kiri mu mwuka apamwe. Baricundeba. Umugabo yarababaye
baricundeba ize kwicundeba barangije tutanda babona gakiticundeba. When this is over, we go our separate ways. Ibi birangiye tuzatandukanya amayira yacu. Life insurance. Have a plan. Mfite gahunda jewe. Afata amafoto n'amajwi byose arafatira rimwe. Mufite gahunda jewe. Avuga ko bari bamwishe nawe uzabakeka yumva. Never forget. Ntuzibagirwe. You traded yourself for your freedom. Iyi nzira niyo yonyine guhaya amahirwe yo kuzabaho amahoro nta kibazo. Iyi ibona ikigabo neza n'icya kindi cyitwa Rick yahuye nacyo. Rick ni wishe umuntu, ni wishe umugabo wa mugore yarangiza umugore kumbe ni urimo kugambana kurusha abandi. Ni wagambaniye umugabo wakoresheje Rick. Uyu menya nawe baramugambaniye ntiyabimenya. Uyu waraziriki. Uyu baramugambaniye ngo bigaragare ko ari we wishe Rick ariko amahirwe polisi yasanzwe yarengana. Yembega abagore b'iyi minsi bo kanyagwa wewe. N'abamatimba nuko. Mujye muva ku bagore bateye nk'ingunguru. Karakiza gihirimanga wajya ni ingunguru bajugunye kuva ku musozi. Nje nta kibunye no kinjiye hano. Kirimo hakabisa. Ko gufite akabono gasumbana nakandi. Si ibi hejuru batunaze mu kiri hano inyuma hano duri hano hafi. Abanyarwanda kazi bagiye he? Ibi ni iki ko gensigaye imbabara cyane? No. I think Harwell killed Ken. Yazanye ibintu byose yafashe ya recordings muri ka telefoni. Asanira mushiti we Simon. Umva turabafite. Both. Turabafite bombi. We got them both. Turabafite bombi. We've got them both. Arangije akuramo kopi ashyira muri computer, akuramo kopi isigara muri telefone, akuramo kopi. Amakopara yakora ari menshi afata indi kopi. Mwibuka abashaka kuvugana na Yanga, abashaka kuvugana na The One Film Production, nimero ya ni 078 murandika 078 60 88 Yisugaje 340. Ababipa ntago bahamagarwa. Hamagara byibuze utera n'umuntu muraro tiyanga urasobanura abandi barakapfa gusa. Yangagira ngufu yaje akagaruka yagarutse. 078 60 88 340. Ndabisubiramo 078 60 88 340. Filime zigura 500 kandi ziri mu ikarito zifunze ziri mu bushashi. Post yiguru yireba uvuga uti iyi niyo ndebi niyo inkurikiza mbere yo kureba biri muri CD. Muve mu bantu ba computer 500 we none wajya kuziguha kana guhenda kurushaho. Ari nibikopi bititira. Mufata filime zigaragara. Traded yourself for your freedom. Byose biri kuri kopi. Kopi barazikoze baranje na ka flash bashyiraho kopi. It was really dangerous. Abantu bo muri computer no ugenda ngo guhe filime ko bibe nasa nabi nana pochette byambaye nani kariso nako noza ikarito birimo. Who is this guy? Ujye umuhirye 5 kuko DVD muri iyi minsi zigura 25. Vierge ya DVD kubaningiraho filime rero zingahe mujye mbahirye 5 bave ku muhanda. Niba abana birucyuya ntaki indi kopi ngiyi hano. Kopi bose barazifite. Katorori. Irye 5 muri computer cyangwa umuhemagana birapfe nabi. Please. Ubundi barimo barapfa bagiye kabaye bameze nka yakuza nabo babaye barutuma ivu. Yakuze rega. Weke? Nagari menshi giye shaka. Rega ngende mugiye ngo filime nezo zintunze. Nuko banezeza gusa mukazana ka murari zanyu nta kundi. Subusurira se. Money there. Yonguye kuri police yari afite ibimenyetso aza kurega. Zyler will see you shortly. Silas arabahari mukanyi. Detective Silas. Silas mu cyongereza babita ba Silas. Ntago wari ubizi. Eugene ni Eugene. Ntago mwari mubizi. Olivier ni Olivia. Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend. Nimba mbabwire je mbarandukanye n'abandi bapapira. Gafite utubuko wajyaho ni imifupa kari kahakanye. Ufite ubwenge buke jure katuvuge. Kicwe n'uburoro nizarira kishi. Yes cyagariwe. Uratangiye gwakana Olivier. Yarazi ngo ndavuga Oliver. Ni Olivia Mr. Oliver bari umukobwa nta n'umugabo mu cyongereza witwa Oliver baho. Nushaka uzabikurikirane.
mvuga nk'uwize mfite injyana Mr. abantu reka buriya reka mbasobanurire. Yes Kigali we. Ni nayo mpamvu nkora amajwi. Umugabo yaje hano bategereje afande nde Silas. Bajiri Beri ni bajiri Bati, ba Robert ni ba Robert. Yes Kigali we. Ba Peter ni ba Petero, ba Yohana ni ba John. John kandi ni izina ribi, nurunagiro. Nawe mu gifaransa simbizi niba Jean ari urunagiro. Kuko ni Jean. Ariko nujya mu cyongereza ugashaka ijambo John, uje muri dictionary yitwa Oxford. Uzasanga John ari urwiherero. Ari hamwe banagira simbabeshya. I'm just gonna Ezekiel ni ruhara. Here. Yanga no umuntu muto kandi mwiza mana nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi. Imana ariko igakinga kaboko. Imana irankunda cyane. Abantu bari bazi ngomeze nka Oscar ngo yanga buriya ni isekurume afite ibintu by'ibyoya byamanutse kuri ntabwo jewe meze nk'isekurume nkuru. Asicyakariwe. Detective Zyler will see you shortly. Silas will be here shortly. Detective Silas. Sasa yaje gutegereza Detective Silas amwemenyetsa afite Silas mwibuke neza ari kumwe na kakandi harya kitwa Muduri kitwa ndi. Nuko wa mwafande wundi umeze nk'umuhindi umwitabe buri kanya. Niba ari Muduri niba ari igiki. Uyu nawe yasigaye ahe mugenzi we Simon. Bose bafite ibimenyetso yafite ikimenyetso muri computer, bafite ikimenyetso muri telefoni, bafite ibimenyetso kuri flash. Uri yambaye flash yagiye kuri police. Hey, my friend is. Buriya yisobanuriwe n'usobanukiwe ntabwo ubeshabeshwa. Uzo none ikindi kiranga pipi na yakuno ryo ko babeshya. Yakuno ryagiye gusobanura igihinde. Subtitle ntushobora kuzibona. Yakuza niwe mvuga. Subtitle murazizi. Ya magambo y'icyongereza baraho hasi. Ntushobora kuyabona. Ugasanga umugabo aricaye n'umusuni cyangwa n'umushya n'ibyanwa birebire yicaranye n'utwana yakuza arababeshya bakicara. Ndababara. Pipi nawe yajya gusobanura amajwi ya filime akayamanura ku buryo ibyo bavuze utari bubyumve. Bana mwakuze. Bamwe barababaye bararize. Mwirira. Babeshye kera mwirira. Barande ngo yaraze ko nagiye iburayi nzaherayo nuko impyisi ho rirota kwintari zapfa ngo ikayora amenyo yayo. Bariya n'ibinyogote kwanza yasikagariwe. Ndahari wese samano nibajye kubyinira magunira y'imikino si yabi ngitwaje mu si imikino. Hizi ni Imana yatwihereye abantu bakuru. Mugiye kurira murarize mwirira. Uyu arategereza na ka flash agakurayo. Yazanye ibiki ibizibiti. Yakuzire ibizibiti hano. Bigiye kuryoha. Imana abapolisi binamukora neza wabifasha. Igikombe cy'ishimwe twajyanye ejo bundi twatabaye umuntu aribwo agipfa. Abandi baza umuntu yaboze. Akaminanura abakinisha. Uzabwira umuntu ngo umuntu agiye gutama undi. Baravuga ngo turaje basanga yamurangije. Abenshi niko ariko abo ngabo bavuga abo tuvuga na muri Republika Iharanira Demokarasi y'abaturage bazamburi niyo mvuga. Nagari. Zamburi niho mvuga Zamburi. Mutazibeshya iby'iwacu nago iby'iwacu n'iby'iwacu. Gakira. Yeah. Yego. You know, I just watched the recording. I hope you don't mind. No, why? Nebwo nari nyireba neza imenyetso dufite ushobora kutabikunda kubera bakiraho hari winjiye. Mugabo ugenda neza, afite inkweto nziza, afite ipantaro nziza. It's just Bisa naho. You know, Mitch. Sometimes we fix it in how we think we know things. Ibi bintu dusa naho tubihubukiye twari kubanza kutukica tukabitekerezaho cyane. Uri yuko arimo kuvuga mugenzi we ni Simon. The fact is, we couldn't see it. Because we were so focused on what we thought was true. Turimo turatekereza neza ko turi mu nzira nziza ariko tusa naho duhubuka hari igihe byatugaruka muri aka kanya. I cleaned up the audio. You're not gonna believe this. But hey, listen, man, I gotta go. Umva kwanza ngomba kugenda hari ibyo ngiye kwigaho. Bakiraho kuri polisi hari umwica ruhande. Wa mugabo. Wavuganaga n'umugore. Hari uruhande rwe muri police station. Polisi buzuyamo. Ntacyo yamutwara katwe. Bite. Detective Rick Larker. Detective Rick Larker. Zyler is unavailable. Silas is unavailable. Silas afande Silas na uhari. Silas.
niyo mpamvu ikirego kimwe agiye kurega tekereza kurega urega ari uregera. You're a cop. Uri umupolisi? Uri umukopo? You are a cop? So I was told that you have some evidence. Yaratungu warangira avuga n'umuntu utitira. Yakuntu ryeje ubundi twarawe ni yakuntu ryi. Wasobanura amaresi. Umuntu warabanjura atitira mbona ko yakuntu ryatinya yanga kweri. Clark. Rero abantu iyo baza ukuri barabaza gatitira iminwa. Detective Rick Rocker. Tyler is unavailable. Detective Cyrus is unavailable. Detective Cyrus na uhari. So what can I do for you? Nagukorera iki nakumarira iki? What can I do for you? You're a cop. Police? I was told that you have some evidence in the Hennessy murder investigation. Numvisha ko ufite ibimenyetso by'urupfu rw'abantu. May I see it? Nabibona. Oh! Garareba nk'urwaye inzoka ariko ni mubi cyane ntumurebe kuri. Is it on that flash drive? Biri muri iyo flash arayikurura. Arangije sasa. Pretty suspect. Now give that to me. Urami iyo flash kuko harimo umuntu wishe umuntu. It's not gonna do you any good. Ntacyo Made yakora. copies and I gave them to my friend. Ibimenyetso nabihaye inshuti yanjye. Is that your friend Simon? Wabihaye Simon kumbe kirabazi bose. Simon ni kakandi kamuhamagaraga mu kanya. What? You're surprised? Iki uratunguwe? Are you surprised? Uratunguwe? I know all about you and your friends. Tunguwe n'inshuti zawe kumbuye arimo arandika kuri telefone. Iyo wamenyereye kwandika kuri telefone cyane za smartphone. Mujye mumbaza ariko. Urandika minota 0 ukabohereje ubutumwa. Nanjye nuko nshobora kwandikana nasinziriye. Niya kuntu rye urawoka apfa wakwize gukaraba ukicwa n'uburoro. SMS yarayohereje. Urebe SMS kuntu yanditseho. Do. The guy is a cop. We gotta go. Wa mugabo n'umupolisi tugomba kugenda batazi gusoma. Uzabwire yakuntu rya gusomera ibyo bintu cyangwa pipi. Bigiye he? Yaje muri pipi yaturunaga ni Nyamirambo arangije yikubita mu murimo utaruwe. Yasyagariwe. Nawe ahita asubije iki? Nabyo ndabibereka. Hey, uyazenza vuba yohereza ubutumwa avaho. Do you really think you have something on me? I mean, do you think you have something on me? Urakeka ufite ibintu bingaragaza? You're on my turf and you don't fight a dragon. Ugakeka ko umwana w'umushwi yarwana na dragon. Dragon ni igisimba kirusha n'intare imbaraga ariko byarashize byaracitse n'inyamaswa zagiye zicika. Umwana w'inkoko ntabwo yarwana na dragon ngo bizashoboke. Yagwa bitamuka. Akira Simon nawe yamwohereje ubutumwa handitseho iki? Abaza gusoma muze gusoma duhurire kuri stade. Let's meet at the stadium. Duhurire kuri stade. Niba ari Nyamahoro, niba ari Nyamirambo rya bayita Karabaye iriya ya haruguru. Ngo original. Duhurire kuri stade original. Iki cyabonye message je barayihanganira. Kirabisoma kirangije kiramurekura. Thanks, Detective Larker. I really appreciate it. I will get right on that right now. And hey, afande ni byiza kubonana nawe. Urumva? Birthday. Umunsi mwiza w'amavuko, happy birthday. Cyagiye kimuteje abandi bapolisi bose bamwiyungaho. Wiki? Afande wagize umunsi mukuru w'amavuko nibatubwira happy birthday wangu. Happy birthday kabisa. Ya. Wavutse uyu munsi. Kumbura basohotse rwiruka. Uriya nawe bisomye ko bahurira hehe? Kuri original stade. Na Nyamirambo Karabaye original. Vuba. Gangu. Dore nyamara go kapfa afite ubwoba wagira ngo ni imimbi. Buri imimbi shahigira ubwoba. Iki ni hamwe. Ya data bwe. Kandi ukibonye n'igisimba kibyibushye gishobora no gukanga impyisi kiruka n'imbwa n'intare. Ariko avoka yikubise hasi cyicaye cyakwiruka kandi kigenda kinagaho umuhanda wose. Yayisamagara. His evidence against us. Ibintu byazambye ibimenyetso umusenzi arabifite sinza wagiye yaraducitse ko mu musenzi araho hafi uyu wahamagara ni watazi bavugaho bahurira yarabyumva. Arahura nande katurore. Avuze ngo ikinya kwicwa n'uburoro. Ubwira guca bugufi yewe. Nukwigisha soko kurya amagi niki?
cyangwa ukigisa sokuru ubuhanga ukuntu babukora. Abakuru ngo nibo bazi ubuhanga kuko bageraho iminsi bakageraho bakajya no muri imyongezo baba baramenye guhangana n'ubuzima bakamenya nuko basaza. Yeah. Uyu yavuze ngo bahurire hehe kuri Nyamahoro kuri originali. Stade originali ni originali ni iriya y'Inyamirambo. Originali. Okay ntacyo. Tubifata ko tubifashe. Kuri Karabayi ntacyo. Yaraje arongera asubizamo amanza arebe ko amakuru yafite kumva uko bisoma. Hari ikigabo cyamenya bahurira. Stadium. Stade nago bayita stade. Numvise cya Pepe kibesha abaturage ngo bajye gurira kuri stade. Maze aragenda akavuga ibyongereza bitabaho mukajya ngo arakizi byahehe. Kandi Junior ndamwiyamye nsigaye numva abantu hano bavuga ngo Junior yaciye kuri Yanga niba nari naragiye mu kiruhuko ngamusigira Dewana akayiyobora ntabwo nawe akwiye kujya kubyimba mu bantu ngo arandusha. Junior ndamwiyamye na Sankara. Sankara wafite nijigo kwanza nubwo ari murumuna wanjye afite amajigo ariko. Junior nawe naraho ngaho wagira ngo igisura wajya ni farasi ndabiyamye. Yego bazi gusobanura ndabyemera baraniza ariko ntago nabo bakagira ngo babyimbe. Hey. Harutugu rusumba ijosi narabatoje ejo bundi mbigisha umurimo. Ndabiyamye. Bagira isuku bazi gusobanura ariko ntago barangera wowe ndabankurikira. Ngwiki? Arunutse. Ngo ndakuze. Ufite ubwenge ariko nibucyo ubivuze wowe. Ufite ubwenge buke nta kibazo ariko ndakuze ariko ntabwo nari babe umurimo. Kuri yahisamagara kagenzi ke. Kigabo cyabonye SMS. Ureba agahamagara amagambo avuga. Yeah. Hey, get out of there right now. He knows you're there. He knows exactly what we're doing. He knows exactly what we're doing. Turn around. Ngo hindukira. Arabizi neza ibyo turimo gukora uriya mugabo naho turi. Any questions, just go. Wibaza hitugenda azi nahuri. Whoa, slow down. What? Tuza ngwiki. Sasu. Simon bivuga Simon. Simon bamurashe mu mutwe. Simon's dead. You're next. Simon is dead. You are next. Simon arapfuye ni wowe ukurikira. Azize telefoni yo kuwa kabiri. Fato call. Niko filime yiswe. Telefoni itari nziza. Guhamagara kutari kwisi. Akira uyagiye kugera hano urugabo ruramwiyereka. Bambonye se. Urayimutunga. Gwero umunsi nibwo ikigabo cyatangiye kumukurikirana. Move. Genda. Kumbe gikorana na wa mudamu Emi. I don't want my car to be seen. I don't want my car to be seen. Sishaka imodoka yanjye ibonwa. Menye izindi zose abayazibye. Take it. Get out of here. Take it. Get out of here. Yifate uvana ugende. Get the hell out of here. Get out of here. Mu magambo hini bavuga get out of here. Take the hell out. Get the hell out of here. Ayo kuvuza mu cyongereza abaturage hano basanzwe bazi go out of here. Go away from here. Everything is falling apart, okay? Ibintu byose birimo birasamba. Sibyo, everything is falling apart, okay? Here's what I need you to do. Here is what I need you to do. Dore ibyo nshaka kugira ngo ukore. Hari undi mukobwa, uyu mukobwa ahamagara. Twazi avuga ngo umva ibyo nshaka kugira ngo ukore. Ninde muntu wa gatatu ahamagara? Reka uzire ko filime gutangaje. Filime irimo bugambanye shaho. Mitch. Lily, he's a cop. The killer's a cop. He just killed Simon. Umwicanyi n'umupolisi amaze kwica Simon. Mitch, you need to tell us where you are. Mitch mbwira huri. Us. Hold on. Mitch. Yeah? It's Detective Seiler. Who are you? Uyu nguyu ni Detective Silas, afande Silas. Meet you there. Mbwira huri tureko twagutabara. Trust me. Mbwira na Silas yaramukopye wo mu detective muzima wa wundi uri kumwe na hariya wa wundi yitwa Muturi yitwa nde. Wa polisi wundi umwitabe ryinshi. Niba ari Muduri niba ende Muduri. Kumbe ibyo byose arimo arabivuga uwo munsi yabivugagaho. Buri uko ari kumwe na mugenzi we aragenda amuganiriza akibuka uko byagenze. Uwo munsi wa nyuma ni nawe uyu nguyu. I can't believe that about Simon. Mwani bisinabyizera kuri Simon. My fault. Simon yapfuye byarangiye. Simon amaze gupfa
nibwo yajyaga muri ya modoka nabwo filime yatangiraga umugabo yahunze umutwe ikigo gikomeje kumwirukankana uruko cyakomeje kumwirukankana iyi modoka mwibuka filime itangira ari yarimo ibintu byose bisa naho ari inkuru byagenze nabisana patroli modoka zirirukangiye ameza atya byose byari inkuru aracyabitubwira dore noneho hano byakomereje umusenzi rero bukeye bwaho uyu munsi nibwo nakangutse arimo kunyirwa arimo arandasana n'uyu munota umwicanyi akabakora n'umukobwa izana assassin hashize ngahe uko birukanse ijoro ryose na mugenzi we hari undi muntu wa mukobwa yakomeje guhamagara ngo ibintu byose birimo birazamba dore icyo nshaka gukora uwo muntu ninde umukobwa yahamagaye mwivuga mureke turebe ngiye ndi hano kubasobanurira kuko sinshaka ko mudusobanura turi benshi mfite umunwa hano ndi n'umuhanga kubarusha nzi gukoresha umunwa wanjye mwivuga aho ngaho ndabiyamye n'abacyurira mwese mumeze nka pipi yesike kandi buri umuntu agututse ngo umeze nka pipi bagututse uri umuntu akubwiye ngo kamere nka pipi ni igitutsi ni nko kubwira kamera iromba kunda pipi asa narakicwa n'uburoro bw'imbata umutindi afite ikiromba buriya shaho n'abakobwa tereta bose baba bafite ibiromba hajya kuba tereta abwira ngo rega sheri dufite byinshi duhuriyeho ninde uzagukunda ufite iromba ngwino twikundanire bafitanye isano aya ndirimbo harya ni Bani Boys nini Mamaji nawe afite ikiromba ariko ninde nakicwe n'uburoro ubundi uriya tereta yanga hari abagore baratureba umukobwa akava mu bye hari umugabo wakuze atirondereza Mamaji wagira ngo nakabido karaho nako gahirimanga Karekezi naramuteye warabizi Karekezi uzana mugeze dore yanga si umusitari hariya ngo ni Karekezi ndi nuko ariruka ukagira ngo ni mpimbi bonye inarice ibi ni nyahamwe lot and stay here. Kombe wa mugabo abakurikegeze naho bari ni danger uzaje no kubaza hariya bazakubwira pipa zaze nkwereke wajya n'ubufindo barimo kwigira ku bintu biraho by'ibikapu igikapu nicyo kitavaho kiri ngenda zamuka nkagaruka hasi ukibaza ni wa wundi tuzi cyangwa mwirira umugabo arimo arahiga undi hano contwani nagiye kure. Okay, split up, find a place to hide. We dutandukane buri mwe yihishe. We find a place to hide. Munsi y'abadoro bahiga. Rick Rocker. Kirareba filime kitishuriye mirimira mugabo. Duheruka batunganya imbunda. Niba ari nde wahaye undi ntumbaze. Hashize iminota polisi ngo yasesekaye. Polisi cyayo nicyo abantu baricana ngo mujye mudufasha dukurikirana ibibazo bitaraba kandi ibibazo iyo bibabara bahamagara ngo muzaze kujo kurega kandi ni bakira abapolisi ibimenyetso batangiye kubona kuri telefoni abapfu babaye abapfu amirambo yashize ariko ntabwo ari polisi zo kwisi hose hari zihuta nje hari zihuta nzi nkizi wacu ariko jya muri Republika Iharanira Abaturage bazamburi Gitondo ujya kumva ngo ngo abagore batandatu bafashwe ku ngufu muri quartier ngo ubwana butanu nabwo babufashe abantu batinyuka n'ubwana koko. I'm sorry Lily but this is a crime scene. Hano ni crime scene. People better. Nakabaye mutabara kari mutavuga crime scene abantu bapfa umukobwa tubwiye ingingo tujye tuzinduka tujya gutabara batarapfa naho ibyaha bitari tujye kuba kubita inkoni tubabaze ibyaha biri buberi wabo. Nuko polisi yakabaye ikora nani wacu bakabazinduka muri karize mwese mugakubitwa niba ushaka guhemuka bakababaza bagatabara mutarahemuka mwokapfa mwe onge ntari mugense naye mukajewe usibye ba pipi bashobora kujya kuroga ngo yanga yavuye i Burayi bakaroga ngo nsubire barakapfa i Burayi se ndakunda jewe ni bakapfa.